Le kgotla le le tsamaisang ditlhopho la IEC le fenya boikuelo kwa kgotleng ya ditsheko tsa boikuelo. Baemedi ba Botswana kwa Germany le Britain ba ipega kwa go tautona Dr. Mokgweetsi Masisi. Mananeo a go tlhabolola metshameko a botlhokwa mo go aloseng ditlhopha tsa banana. Wetso yo tse ranolang ka puedi ya tla kene Boinelo Ntshole me ga re tsena mo dikganyeng. Moemedi wa Botswana kwa United Kingdom kwa gama mosadinyana Re Lawrence Kelaotswe le wa kwa Germany Re Thomas Dipowe ba tlotse ba ipegile kwa go tautona Dr. Mokgweetsi Masisi. Bobedi jo bo tlhomilwe mo maemong a ke tautona ka kgwedi tota mo kgweding e fetileng me ba rotloediwa jalo go dirisa sebaka se go godisa botsalano jwa lefatshe leno le mafatshe ao o tshidile o nkabetse ka pego. Baemedi ba Germany le UK ba thomilwe ke tautona Masisi kgwedi e hitileng e le thomo e tetseng ya bokgoni jwa bone go tsholetsa folaga ya gabo le temogo ya lehatshe leno mo mahatsheng. Lehatshe leno le ipelela maitamo a tswelelopele ka go godisa botsalano jwa one le mahatshe a akaretsa Germany e le lehatshe le le nang le itsholelo e di hetang mo EU le palo ya batho ba heta 84 million. Has a lot of milestones that's achieved in terms of economic development, and things that we can also learn from. Productivity being one of them, technology, innovation, including just sheer brilliance in the sciences. So one of the reasons we have you is because of your steeply capacity in the diplomatic space. You can help us navigate to a pole position in leveraging our relations with Germany. A lot of opportunities that Botswana can tap into. Areas such as innovation, technology, research, and education. These are some of the areas where we will collaborate, or we are already collaborating with the Germans, particularly Botswana University of Agricultural and Natural Resources and the University of Botswana. Ofisi ya boemedi jwa Botswana kwa UK e le baya mo tshiamelong ya go atolosa dithabololo mo dintheng tse di harologaneng. I want you to go there and really strengthen these cultural, these institutional systemic bonds to our advantage. So our human capital development is very important. The alliance development and patriotism development of our people as they are in the UK, including the determination of the type of people to reside in the UK and be known for is very important. So one of the things that I want to do is really promote outward migration of our people so that we have a settler community of Botswana in the UK who are representative and exemplary. Pledge fidelity of commitment to serve with humility, honor, Grace, dignity, grace, and diligence. And I will indeed do my best to achieve the goals that my government, my president, our president, Dr. Mokgweetsi Masisi has set this government to achieve. Maitamo a lehatshe leno a ditogamaano tsa go thabologa le go dirisana le mahatshe a mangwe a tsweletse ka go lebetela tsela e nonofileng ya tswelelopele le temogo ya lone mo mahatsheng. Mo ebileng e na le diofisi tsa boemedi go ralala mahatshe tse di le kgontshang go itsege le go dirisana le one go ga thabologo ya senela ruri. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Gaborone. Le kalana la BEC le ntshitse madio a ditlhatlhobo tsa lekwalo la bosupa tsa ngwaga wa 2023. Pego go tsweng kwa lekalana leo e supa fa baithuti ba le 52,235 ba kwadile ditlhatlhobo tsa ngwaga ono, mme seo e nnile koketsego ka 6% mo palong ya 49,333 ya ngwaga wa 2022. Pego e supa fa palo ya baithuti ba ba tsereng letshwalo la A go tsena ka la E e wetse tlase go se kae le 99.62% fa e tshwantshangwa le ya ngwagola ya 99.88%. Baithuti ba ba tsereng letshwalo la A go tsena ka la C ba oketsegile ka 1.3% go tsweng kwa go 70.49% ka ngwaga wa 2022 go nna 71.79% monongwaga. Ba ba tsereng letshwalo la A fela ba 20.27%
go tshwantshwangwa le 18.41% ka ngwaga wa 2022. Palo ya baithuti ba ba tsereng letshwao la B le go feta le yone e oketsegile ka 1.63% go nna 37.96%. Baithuti ba ba neng ba kwala ba le 34 ke gore 34 ke bone fela ba saneelwa matshwao kgotsa mo go bidiwang gote unclassified, fa ba le 171 ba tsere letshwao la X. Go ya ka pego eo, baithuti ba ba setsana ba le 26,265 ba kwadile tlhatlhobo eo, fa ba basimanyana bone ba e kwadile ba le 25,970, mme ebile ba ba setsanyana ba dirile botoka mo go ba basimane. Lekgotla le tsamaisang ditlhopho la IEC le fentse boikuelo jo le neng le boisitse kwa kgoteng ya boikuelo le ngongorega ka taelo ya nakwana ya moatlhodi wa kgotla-kgolo ya ditsheko kwa Francistown Re Gaolapelwe ke tlogetswe e neng e laola gore Party Umbrella for Democratic Change UDC e letlelelwe go nna le lebeledi ba yone kwa mafelong a ikwadisetso ditlhopho tsa setšhaba. Katlholo eo e ne e dirwa ke baatlhodi ba le batlhano ba kgotla ya boikuelo e le moeteledipele wa kgotla ya ditsheko Dr. Tebogo Tau, Re Tebogo Maruping, Mme Mesigarekwe, Re Sengwalea le Re Isaac Lesetedi. Pego ka botlalo ka Unkutlule Thamage. Lekgotla le tsamaisang ditlhopho mo go tlhokeng go kgotsofalela tshwetso ya nakwana ga moatlhodi Gaolapelwe ke tlogetswe le ne la isa boikuelo mo lekgotleng le kgwedi eno e le 20, mme la boa gape la kopa gore boikuelo jwa lone bo reediwe ka bofefo. Kgotla ya boikuelo e na tsa tshwetso ya go nama e emisitse go tsenya mo tirisong ga tshwetso eo ya nakwana go fitlha e reetsa kgang e mo go apegileng. Kgang e ne e reeditswe ke baatlhodi ba le batlhano mme katlholo ya rolwa ke moeteledipele wa kgotla ya boikuelo moatlhodi Tebogo Tau. Fa rola katlholo eo, moatlhodi Tebogo Tau o tlhalositse fa phathi ya UDC e paletswe ke go supa ka fa lekgotla le tsamaisang ditlhopho le paletsweng ka teng ke go sala molao ditsetlana tsa molao o tsamaisang ditlhopho. Moatlhodi a re tshwetso ya nakwana ya ga moatlhodi ke tlogetswe e tlontlola ditshwanelo tsa batlhophi ba ba tla tlamegang go amogana le ya sepolotiki, maina a bone, dinomoro tsa bone tsa karata ya mang le ko ba nnang teng e se ka fa molaong. A re ga gona sepe se sireletsang batlhophi mo goreng se ba se neetseng phathi ya sepolotiki sa go dirisiwa ka tsela e ntseng jang. Mo go tse dingwe baatlhodi ba batlhano ba kgotla ya boikuelo ba tlhalositse fa go na le kgonagalo ya gore tsamaiso ya kwadiso ditlhopho e ka nna ya amega fa e ka laolwa ke mabaka a kgang a ka yang fa phathi ya UDC e sena tshwanelo epe ya go ka lebelela ikwadiso ditlhopho. Ba tlhalosa gape gore go gwetlhwa ga tshwetso eo go na le kgonagalo ya go dia setšhaba go ka tlhopha ka nako e e beilweng. Based on the conclusions reached above, the IEC has proved that the Konako erred in the decision it reached. It is on that basis that the order of the Konako issued on the 10th November 2023 is liable to be quashed and set aside. The appeal is upheld with costs, including costs of 2 counsel. The order of the High Court issued on the 10th November 2023 be and is hereby set aside and is replaced with an order discharging the rule NISA issued on the 31st October 2023 with costs including costs of 2 counsel. Baatlhodi ba dumalane gape ka bongwe fela jwa pelo gore fa ba lebile mabaka a beilweng lekgotla pele go a tshwanela gore tshwetso e e dirilweng ke moatlhodi Gaolapelwe ke tlogetswe kgwedi e e fetileng e le 10 monongwaga e tlhokomologiwe le go segelwa ko thoko. Unkutlule Thamage, BTV News, Gaborone. Mookamedi wa ntlha wa lekgotla la BOTSWANA Teaching Professionals Council BOTEPCO Dr. Raphael Dingalo a re ba dira thulaganyo e tla reng fa e sena go wediwa e kgontse barutabana botlhe mo lefatsheng leno go bona diteseletso le go ikwadisa. Dr. Dingalo o ne a bua kwa putegong ya babega dikgang gompieno kwa neng a gatelela gore thulaganyo eno ke karolo ya maiteko a bone a go dira gore go ruta e nne tiro ya maemo a kwa godimo. Ke lesitse motshwana esi le tsholofelo Tombale ka pego. Lekgotla le le swatswang go tlhomiwa la BOTSWANA Teaching Professionals Council le le filwe marapo a go dira gore go ruta e nne tiro ya maemo a kwa godimo le swatswa go wetsa metseletsele ya puisano le barutabana go ralala lefatshe go ba rolela lekgotla le.
nngwe ya dikgang tsa konokono tse di neng tsa tlhagela mo dipuisanong tseo ke keletso ya barutabana gore BOTEPCO e itlhaganela ka go ba kwadisa le go ba naya diteseletso kgotsa jaaka bana ba go bitsa go live. Lekgotla leno la neela tshedimosetso ya bošweng ka thulaganyo e ba ntseng ba e dira go dira ditiro tseo. It is our intention to start the process of registering and licensing teachers during the first quarter of the financial year 2024-2025. Now, the first quarter of the financial year 2024-25 is between the 1st of April and the 30th of June 2024. But we are looking specifically towards the end of May 2024. Dr. Dingalo o tlhalosa dingwe tsa ditiro tsa thulaganyo eo. Now, the system that we are developing is going to allow applicants to apply for their registration online, because we don't want to deal with paper. We don't want teachers to be traveling all the way from Gauteng to Maun in the interest of registration. So we'll be doing it online so that they register within their own locality. The system itself is going to allow teachers to renew their license online, and also is going to allow our teachers to pay online. Mo loetong la dipuisano le barutabana go dule dilo di le malwa tse ba di ithutileng ebile di ba butse matlho. Throughout all the regions and the sub-regions, there were some key emerging issues. One of which was, as BOTECO, we need to guard against the influence by some quarters to intimidate, victimize, and or even dismiss teachers. Our curt response was that as BOTECO, we are not going to allow ourselves to be used to intimidate teachers nor to victimize teachers. BOTEPCO e tlhalositse maikaelelo a bone a go atolosa tiro ya go buisana le bana le seabe gore ba amogela dikakanyo tsa batho ba bangwe go akaretsa le baeteledipele ba setšhaba. Tsholofelo Tombali, BOTSWANA Television, Gaborone. Go tlhabolola mahama wa temothuo ka tiriso ya metale e harologaneng ya maranyane ke konokono gore lefatshe leno le tlhabolola itsholelo ya lone. Se se tlhalositswe ke mookamedi wa lekalana la National Agricultural Research Development Institute NARDI, Professor Julius Atlopeng kwa pegong ya ntlha ya maitlamo a lekalana leo la NARDI, Mojadi Mokibelo ka pego. Pego ya ntlha ya maitlamo a lekalana la NARDI e gatela botlhokwa jwa go thabolola itsholelo ya lefatshe leno go thomisa gore batswana ba nna le seabe se se kwa godimo mo itsholelong ya lefatshe la bone, go arogana dikitso tsa maranyane le go di tsenya mo tirisong ga mmogo le go dirisa ditsa tholego le ditswa temothuong gareng ga tse dingwe. NARDI brand, what does it say? It says empowering agriculture, transforming futures. That's what NARDI stands for under this vision. Our R&D processes still under this vision is there to yield operational excellence as we improve our research capacity and application of our research agenda. Might I add, this research agenda is from the stakeholders. So it has implemented the UNESCO Open Science Initiative. So we also are, through this vision, delving more and more into digitalization. Not only digitization, but digitalization, meaning it's more at process level. Mo godimo ga mo, pego e sedimisa methale e mešwa ya tiriso ya maranyane ga mmogo le go dibela seemo sa phetogo ya loapi mo mogameng wa temothuo. For us as an organization, we should understand that this change, this transformation, you can probably call it innovation. It's an ongoing process that needs to be part of our culture. So la go the change management, I say when the period and the process is finished, we accept change because as an organization, that institute at one point was supposed to be innovation. That development means change, it means innovation. It is part of our DNA, part of our culture in giving our stakeholders the needs-based research, innovative solutions that they sorely need. Lekalana la NARDI le itamile go ba kwa pele le go thomisa gore gona le madio a nametsang mo ditirong dingwe tsa konokono mo dikgeng tse di tang di akaretsa tshimolodiso sešwa ya lehelo la dikitso,
thabololo ya moalo a tiriso ya maranyane ga mmogo le go thabolola moalo wa sekano le ipapatso ya lekalano leo go goroga mothego ko setšhabeng. Mojati Mokibelo, BOTSWANA Television, Gaborone. Company ya DBS e abetse mapodisi ditilo le ditafole tse di lopileng 70,000 pula. Dimpho tseo ke sekao sa maitlamo a company eo ya DBS a go rotloetsa seemo sa itshireletso mo lehatsheng leno. Tsholofelo Chepete le Sharon Kubjadi ka pego. Mogolane yo itebagantseng le tsa itshireletso kwa DBS Rempha Mogodiri a re ba kgonne go nna le botsalano jo bo hapegile le sepodisi sa Botswana dingwaga go tswa tshimologong. Sepodisi sa Botswana se na le seabe se se kwa godimo go tlhomamisa itshireletso ya batho le dithoto tsa bone, mme gape go se thona gore khamphane ya DBS e lemoge seo. We at the DBS Group is unwavering in its commitment to support initiatives that contribute to the capacity building of the Botswana Police Service. Aligning with our broader Building Forever sustainability strategy, that's the DBS. If you look at the DBS strategy, we have what we have, Building Forever sustainability. Ka e le bone ba ba tlhomisang gore molao wa dirwa, sepodisi sa Botswana se lemoga fa dimpho tse di tsile ka nako e maleba ka jana puso mo nakong eno e ka seke e kgone go atametsa ditlamelo le ditirelo kwa setšhabeng ka nako e le nngwe. Let me just take this opportunity to express our profound gratitude and delight at receiving some items of furniture and office equipment from DBS Group this afternoon. As custodians of public safety and security, the BPS is proud to uphold the rule of law by way of delivering our mandate. Motisamo kamela sepodisi sa Botswana Re Solomon Mantswe a re ba lemoga boleng jwa thuso e bile a tlhomamisa fa ba tla itlhokomela gore ba tswele mosola ka lobaka lo leele. Re file Motube, BOTSWANA Television, Gaborone. Meelo gona o tsubang segwana sa ditshwantsho dikgang ke tsa BOTSWANA Television mo letsholong le le boloditsweng kgwedi eno e tlwaelesegileng ka twantsho mogare wa HIV/AIDS. Lephata la botsogo mo kgaolong ya Borwa le supile fa matshwenyego a go ikgatolosa mogare mo metseng e kgakajana le ditlamelo a le kwa godimo fela thata, mme se se ketefatse tiro ya bone ya go lwantsha segajaja se. Mogolwane wa lekgotla la twantsho mogare wa HIV/AIDS mo Botswana la ke botlhokwa Care Center, mme Boingotlo Gupta o khadile a sa khwemathe boitshwaro jo fa isitse dikgakololo kwa motseng wa Lorolwane mo bosheng tota. Ke segofetse Makwinja wa bega. Gupta o tlhalositse fa bontsi jwa dikgato tsa metse kgakala le ditlamelo e di itemogelang di akaretsa go ikgatholosa ditaelo tsa ba botsogo, go arogana diritibatsi ga mmogo le go ipitisa nnotagi, mme se se holodise maiteko a ba bongaka mo ntweng e. Ra gona le motho hela yo go ra re ne ke tagile, gona le motho o go leba mo matlhong a ba re ne ke sa batle go tla ke tsametse o mpoletsang. Gona le motho hela yo go bolelang gore nya nna dio tse ke tla hela ke lwala a saki. Gona le ba ileng gore bone ba emetse hela gore ba ja ka ntsa bua a botsisiwa ka le parana ko le nako ha na botoka ba go nna hatsi gore mente gompieno a re setšhaba ke a lo lemoga, mme ebile ke lemoga botlhokwa jwa lona mo botsogong jwa lona ka pilisi e enwa ke lona. Pilisi e tsena mo mmeleng wa gago kwena o heta ngora nga ka gore e bereka jang jaanong tsaya boikarabelo. Ba botsogo ba tlhalositse fa setšhaba se ikgogetse morago mo go itlhatlhobeleng mogare wa HIV mo motseng wa Lorolwane, segolobogolo borre ka jaana go supa fa go gatisitswe dipalo tsa batho ba ka tshwara 92 le bohera bobedi mo ngwageng ono, mme mo go bone ba le 20 e le bomme. Notagi ba ga itshokana ga e kopane le diritibatsi gotlhelele. Sa ntlha ya go bola boleng ba pilisi kana ya go lwantshana le pilisi mo mmeleng e bera go tlhala le gore anong tota ga se seelo kana selekanyo se le gore ne re eleditse gore o senwe mo mmeleng wa gago. Ga godimo ga moo go na le dikgang tsa gore motho ha itshietse phetelela ga nne mo seemong se e le gore ke sa malatsi otlhe wa lebala. Go lebala ga teng o hela o sa nwe dipilisi o tlodisitse
kana wa hella o di nwa mme o di boelela ha go te go itsela botshelo dipalo ha ra ka sepodising ke borre ha go te rape go itsela dikobo ka dikgoka borre ana re dio tse di maswela ke rona ha go te defilement go tlhakanna dikobo le bana ba dingwaga di ko tlase 18 borre ha go te go tlhoka go itsatsiye ka botsogo ja gago gore wego ha dikokelong kana ha go na le bangwe ba ba gakuludi ba ba ka go thusang gore mmelo wa gago tlo boele mo seemong go itlhala le borre ba ba le gore ke bone ba baeng ba ba maoto a tshupa ba nne ba lerolwane ba kopile puso go ba agela kokelo e nang le ditirelo tsa botsogo tse di atologileng ka ba patelesega go tsamaya sekgele se se telele go ya go batla dithuso tsa ba bongaka ko kanye le ntse ba na le kgwetho ya ditsela tse di sa siamang le dipalamo tse di butsana ke se go fetse Makwinja BTV News Lorolwane. Mopalamente wa molepolo le bokone re wa bilere goeng a re badumedi ba tshwanetse ba tshepa tumelo go ipatlela ditharabololo ka jana botshelo bona le dikgwetlo tse di ntsi re goeng o ne a bua kwa molepolo le kwa tirelong ya ditebogo kwa kerekeng ya St Paul Anglican Church Lizzie Class Kapego. Ngwaga le ngwaga kgwedi ya Sedimonthole le dikereke ka go farologana di kgobokanela go neela modimo ditebogo mo sengwe le sengweng se a se ba diretseng e le badumedi. Go ya ka moruti wa kereke ya St Paul Anglican Church ya Molepolole, moruti Botshabelo Beleme a re tshegofatso e tswa kwa modimong ke sone se go leng botlhokwa gore batho ba neele modimo ditebogo se go le jang ka mpho ya botshelo ka le tshwanelo ya mongwe le mongwe ebile e le thata kgolo. Le botshelo jo se se itumedisang ke gore ga gona ope yo bo mo tlhaelang mongwe le mongwe wa rona o bonye botshelo mmogo le bone ba ba sa tlholeng ba le teng mo botshelong mo nakong ye le bone ba bonye lesegole ba bonye mpho ya botshelo nako ya ba santse ba le teng lesola bone le tlileng ga la tla le ba ikala go gongwe go selehela ba ne ba le mo botshelong e le thulaganyo ya kereke yone gore ne re mo ngwageng go nna le letsatsi le le ntsenya le re la amogelang le la thobo le leng gore re tlabe re bala masego a rona rotlhe a re agilweng ke modimo selo se re tshwanetse gore re se ka tlhwagana mo go tse dingwe motse wa Molepolole ntse go magometswa ke dikgang tsa go nyalela ga batho le dipolano tse di ile magoletsa mme mo parlamente re go kopile dikereke tsotlhe go baya motse mo dithapelong e le tselangwe ya go leka go hema diemo tseo tse di sa jeseng di welang sabe se le se dirang se segolo go gaisa sa mongwe le mongwe le le kereke ra eletsa gore o ka re ka tswelela re le mo ledulong le le ntseng jang mme re ka le kgona hela ka lona kereke re ka le kgona hela ka lona barapedi ke le kope gore a re tshwareng ka thata badumedi re go eng o kopile baruti ba ba sa tswang go thomamisa go tswelela ba itshwareletse mo tumelong le go thusa go bontsha bao ba ba santse ba le mo lefifing tsela ya modimo. Lizzie Class BTV News Molepolole. Mijano di konetelle ka makatlo wa sefapano se se hibidu khotwe mo koledi mo kholo wale kota la BOTSWANA Red Cross re kutlano mo kukumane arle kota le le godile thata mo ngwageng ono ka le ya tulisa ditirelo tsa lone tse jaanong di akaretsang go kentela bolwetse jwa go samagama e leng polio o tlhalositse se kwa putegong ya ngwaga le ngwaga ya khuduthamaga ya lekgotla leo kwa kang neo modungwa wa pego. Mokgatlo wa sefapano se se hibidu o simolotswe ka ngwaga wa 1948 mme wa kwadisiwa semmuso ka ngwaga wa 1968 mme o dira ditirelo tsa bopelotlhomogi tse di akaretsang go sireletsa botshelo le botsogo. Re setse re ofa diprogramo tse di tshwanang le tsa mobile rehabilitation service mo le gore re tsena mo metseng re sedila bagolo re sedila batho le bogole re na le dikoloi tsa ditraka ke se di dire se re nne yone pele which is enhanced safety using manager. We can look at the I don't think impactful advocacy. I don't think we are cross. Growing our advocacy rates, ensure the critical social issues are being done. Mokgatlo o ipelagatsa ka go bonile le seabe mo go rutuntshe mofenyi wa mabontle wa Miss RDP wa monongwaga. Youth empowerment kana go netefatsa gore
banana ba empower ke mo ya khangele gore go dumela gore tshwantse le go go bona re dire mi re dire ta le tlhabolotsi re tlhabolola ya ta ba mentorship kana re ba rutuntsha re na le diprogram tse dintsi tsa the youth o tla le bona ba e re se mona meeting re tshwentse monana wa youth go tsama le se kwa a pe koroni ya RDP. Red Cross ene ya ntsa hape ya disa go passing ya first aid go ileng gore gone ga diragala gore go ne le di game tsa mabese kwa vetele Botswana Defence Force Donga ke ne ka ya teng le nna ke a go ithutuntsha ka dira first aid ne ke le medic wa bone a volunteer from Botswana Red Cross ka mmabontlo wa Miss RDP tota ke Red Cross hela nthutlile dio tse dintsi mo public speaking. Mo letsatsing le gape go ne ga nna le ditlhopho tsa botautona tse mo go tsone re o dirile itumeleng a neng a tlhophiwa gape go tswelela le tautona wa Botswana Red Cross Society. Neo Mudungwa, Botswana Television, Kang. Wetso molotana o ke o thobisang khaitsere ke Liza o sekeng go go fa jalo tsa metshameko khaitsere ke Benson Kagiso Butego amme right tsoga ke rena ba right go molemo tsa ke ro di ba tshwaretse ka matlamedi kwa gale le gale go ntse jalo right tla ke go leboga khaitsere ka o etso le nna tla ke tse sebaka se ke go dumedise jaaka khaitsere ke a boletse nna ke bidua Liza o sekeng ka tsa metshameko mme re di simola hela ka tsa kgwele ya dinao Kgogo ya ditlhopha tse di 40 le bohera bobedi tse di yang go phadisana mo kgaisanong ya paka ya botlhano ya Orange FA Cup e tlhotse e dirilweng ke lekgotla la Botswana Football Association le Orange Botswana kwa Lekidi mono Gaborone. Ditlhopha tse di tla itiisana borathana mo tikologong e ke tsa leki ya First Division le bafenyi ba dileki tsa dikgaolo. Bomampudi ba paka eno ba ya go gapa 800,000 pula ha ba latlhegelwang ka makgala kganyeng ba tla phimolwa keledi ka 400,000 pula. A rutlwe pego ka Khomotso Sefako. Fa bua go tshimolodisong ya kgogo eo moemedi wa lekgotla la Botswana Football Association Vincent Mafuta o tlhalositse fa katego ya kgaisano eo e simoloditsweng ka paka 2018-2019 e ka bo e sa kgonagala fa ne se ka tshwaragano le bana le seabe ka go farologana segolo jang dithopa tse di tiisanang borathana mo kgaisanong. The BFA subscribes to the ideal of football for all as espoused by FIFA. And for football to reach everyone, it has to penetrate far-long areas. The BFA has shown commitment through establishment of regions. The FA Cup presents itself as a convenient vehicle to take the elite teams to every corner. Tell me if there is any compelling reason for a team like Township Rollers or Galaxy to go to an official assignment to Pilikwe or Kasane. Moakamedi wa tsa thekiso le ditirelo kwa Orange Botswana Gaza Motswagole a re kgaisano ya Orange FA Cup e neela batshameki ba botana segolo jang ba ba tswang kwa dithopeng tse di potana sebaka sa go ka supa talente tsa bone mo go ba thusang go lemoga ke dithopa tse dikgolo. Sport is incredibly becoming an industry of importance towards economic diversification. It has led to the creation of employment for the youth, including some of our international and local players. We've got a couple of guys playing outside, the likes of Teenage Orebonyi, KB Sakanyeng, TT Ditokwe, who are playing internationally. And we are passionate about doing more in this space as the Orange FA Cup is the realization of that passion. There is therefore a need to nurture and empower those whose dreams are tied to such a sport. For we have such an incredible talent and potential in our local football. Gone go gong eo mo mengwe ya metshameko e solofetseng go kgatisa ke magareng ga dithopa tsa leki e kgolwane VTM le Matebele tse di thatogetseng ko paka e fitileng. Sedipola e bapolana le se mo leking ya kgaolo a gateng Pula Roofing. Kwa Bokoni motshameko motona o tla lebaganya baeteledipele ba leki ya First Division ya Bokoni ba nako eno tša DBFC le Piliko United. Santa Green e thulana le Sango Bushbucks kwa Maung. Madinare Aces ya amogela Traffic.
metshameko eo e simolola kgwedi e tang e lesome le bofera bongwe mme ta latelwa ke ya bokone beke morago ga foo. Ditlhopha tsa league ya Botswana Premier di tla simolola kgaisano mo tikologong ya tsa bofelo tse 32. Fa e sale kgaisano eo e simolola paka tse 4 tse di fetileng e fentswe fela ke ditlhopha di le 2 e leng Orapa United fa e simolola ka 2018-2019 mme go tlogeng foo ya gapiwe ke Sagabron United makgetho a le 3 ka tatelano. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Mo go tse dingwe morulaganyi wa setlhopha sa mabelo sa Junior Athletics thata ya one lefatshe a re kgaisano ya lebelo la cross country ya go thusa batabogi go ipatlela phatlha kwa dikgaisanong tsa mafatshe di akaretsa tsa World Athletics Continental Cross Country Tour tse di tla tshegediwang mono gae kgwedi e tlang. Lebelo lengwe le le ne le tshwaretswe kwa motseng wa Magotlhwane le ne le kgaogantswe ka dikarolo tsa 4 kilometers, 8 kilometers le la mamang la 10 kilometers. Lefatshe o iteetse le gofi batabogi go phadisana ka mashetla le go tshologela kgaisano eo ka bontsi. Batabogi bone ba tlhalositse ga lebelo leo le ne le gare la dikgaisano tsa mabelo tsa Lekgotla la Botswana Athletics Association di tla thusa go itlhokoletsa paka e tlang ya mabelo. Ne re organisa race here as one of the series tsa di cross country tsa BAA. Cross country normally e dirwa ke batabogi ba mabelo a matelele. Bato khana go tsisa yo sprinters ba tla go dira as a way ya go addressa endurance ya bone, so that how we raya program whichever program e ka tswang ba tsa gore telle ba khona re bana le mileage ya gore ba khona go hetsa program. Mo racing e tota ne ke tetse go ipaakanyetsa makgaola kgang a go pele. Tota ke sentse ke le monyenyane mo eleng gore tota ke tetse go ipaakanyetsa di World Under 20 Junior Champs tse di tebe di hostetswe ko Lima, Peru. This was one of the toughest cross country ke tabogile mo BW so far. Khosa te gine le thata ene se bonolo, but all in all ke tsala gore se tsamaile sente. Ke simotse ka September this year, but so far I think I'm getting back. Yeah. La routine le bothoko mare thank you Modimo I managed two more races. Ja boa. Moeteledipele wa Lekgotla la Botswana Netball Association Malebo ra ditla dinkgakile a re lenaneo la go tlhabolola motshameko go tswa ka moding la re ba bona ha le ka thusa ditlhopha tsa setšhaba tsa banana go aga ditlhopha tsa motia ka jana di neela batshameki sebaka sa go oketsa maitemogelo a bone. Ra ditla dinkgakile o kaile seo kwa moletlong wa go tswala semmuso dithutuntso tsa banana tsa ngwaga le ngwaga tse neng di tshwaretswe jalo kwa toropong ya Jwaneng. Pego eo o irulaganyeditswe ke Tlamelo Montshosi le Simon Tlotlang. Itutuntsho e ke bontlhabongwe jwa lenaneo la Botswana National Sports Commission la go rotloetsa maloko a bone go ka inakanya le tlhabololo ya metshameko go tswa kwa moding. Batshameki ba sale ba tsena mo itutuntsong tse malatsi a le 10 a fetileng ko ba neng ba rutiwa ka dintlha tsa botlhokwa tsa motshameko wa netball. Our dream is to continue to have this kind of camp at the end of the year, and what we will be doing, as you had explained, we will be selecting talent across all the regions, as you mentioned, and in those regions, at the end of the year, we'll be assembling here to make sure that we pick the talent for the following year. Lenaneo la BNC re ba bona ha le tsotse ka go ya ngwanokeng ke khamphane ya moepo wa Botswana e le tsela nngwe ya go tsenya lebogo mo go godisa motshameko wa lefatshe leno. We aim to establish 4 centers in each region, equipped with 2 coaches per center, to cater for the specific age-based categories outlined in the program. The pioneering pilot project commences in Jwaneng, a region that has exhibited exceptional enthusiasm and readiness. I learned a few things while I was here. I learned the basics of netball, such as landing, catching, and receiving the ball. Mo nakong eno lenaneo la re ba bona ha le santse le dira go le gontsi mo go thuseng batshameki ba banana ka jana metshameko kwa dikolong tsa puso e santse e eme nakwana. It is efforts like this one by the Botswana Netball Association to ensure that there is continuous development of talent despite the challenges that are being faced. Again, it means programs like this one, programs like Rebabona, programs like the Centers of Sport Excellence,
they are there for sport associations to take advantage of. di ithutuntso tse di semotseng kgwedi eno le roba bobedi e nngwe ke le batshameki ba le 64 go tswa ko motseng wa Mau mo go tshwanele jwaneng. Tlamelo Montshusi, BTV Sport. Bangwe ba batshameki ba ba phadisanang kwa kgaisanong e tsweletseng ya 2023 Elite Besa Masaiti WIM Nom Chess Tournament ba re ba sologetse gore e ne mashetla ebile ba godise ka jana e tshologetswe ke bomantswetswedi ba motshameko o. Kgaisano eo e ngwekile bangwe ba bomankge ba motshameko wa chess go tswa khutlong tse nne tsa lehatshe ba akaretsa Poland, France, Nigeria, Romania, Georgia, Mongolia, Afrika Borwa le ba le bararo ba monogae. Kgaisano e sologetse go thusa batshameki go supa boitseanape jwa bone jwa motshameko wa chess ga mmogo le go rotloetsa bomme go nna le seabe mo motshamekong o ka dipalo tse di kwa godimo. Mofenyi wa kgaisano e rulagantsweng go tshamekiwa ditikologo di hera bobedi o tla ikgapela 12,000 pula. Yo heditse mo maemong a bobedi o tla bona 10,000 pula fa yo feditse mo maemong a boraro ene a tla tswiwa jalo ka 8,000 pula. There's of course no, I have no knowledge about it. I'm only doing my best to win the tournament and of course to play the best games. But of course there are so many strong players that surely it's not easy, and I hope to finish it well placed, but still everything is possible. We also hope to win against some of the higher rated players, so that we're able to gain rating elos and we're able to improve overall as a country. Wetso pego eo ene re tlisa jalo kwa bokhutlong jwa dikgang tsa rona tsa metshameko na lwena re tla kopana gape kgante jana ka nako ya bohera bongwe ga ke tla bojanong ke di go neela ke dirano tse ka teme ya sekgowa mme kgaitsereke Benson Phuthego o eme sentle gore ga kolla gape dintlakgolo tsa rona. Kgaitsereke re busetse kwa o re tsereng teng. Nya pele ke busa chess o itse chess ba re batho ba tshamekang chess ba botlhale thata. Ga tualo ga te batla o itse gore o dira eng ga o tsana mo boding ya teng. Ga ke bona motshameko wa chess le ntswale ba tswa Romania, Georgia le bele ba tswa ka 12,000 kilo go batla ba o keletseng yana ke mme motshameko wa chess o nkgopotsa gore no SETSWANA mmele e se morabara. Nya morabara ba ke wa bomme ba matlapanyana ba ira mme go na le mmele wa borre tragshag wa itse tragshag mmele ke itse lena like a ke sure ke a o gakologa ke yona e re buang ka tragshag wa keiwa ha o ira ke tsa yona kgomo yone mme e be go nna le metlaenyana e le gore kgatele ke te ke go godisa ka dipuonyana tse ka reng ya go khotla mme le kganya motshameko ke bitsa leina lengwe gape gore tlhogo e tla itsipatsi gongwe ke metshameko e leng gore gongwe re tshwantse re busetse gore gongwe banana ba tle ba ska ba latlhangwa bona bo koi re ba busetse bo Black Mampatile bale bo dibeke ba bana ba di itse le metshameko ya rona ya setso e monna la ile go di Olympic kwa re ka ba gaisa ka mohelo Kaitsedia ke Liza Osekeng ka matametlo a galela mo pegong ya go di khantsa metshameko mme ja ka buile mmako gape ke le gakolle ditlhogo tsa phirimaneng ya la bobedi. Le potala le tsamaisang ditlhopho la IEC le fenya boikuelo kwa kgoteng ya ditsheko tsa boikuelo. Baemedi ba Botswana kwa Germany le kwa Mamasadinyana Britain ba ipega kwa go tautona Dr. Mokgweetsi Masisi. Mejalo mo metshameko manano a tlhabolla metshameko a le botlhokwa hela thata mo go aloseng ditlhopha tsa banana. Re tla bora go hetse jalo kwa go batepoloapi go utlwa ka maemo a bosa mepheletsong ke gona gore monyana pele le bonela wabo a nne kagiso. Madume wetso amogela seemo sa loapi nna ke Khumo se Salmonaka e latelang ke pula neleng e gatisitswe mo mosong ka nako ya borobabedi re gatisitse 46 ko Baipedi Primary School 22 ko Nqai Penton of lesome ko Rekops Junior Secondary School BOSUPA ko Gantsi Med Station bobedi ko New Kanagas Primary School ga mo go Leveda Med Station me gare le ba setshwantsho sa loapi maitsebeng ano supamaro a pula bona la mafelong a mantsi a lefatshe leno re santse re soletse kgonagalo ya pula ya diphefo-kgadimo mo mafelong mangwe a dikgaolo tsa Nghabe Chobe gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kwene le gare ga mmogo le bokone botlhaba
mo tsatsing la ka moso re soletse pula ya phefo kgadima mafelo mangwe a dikgalo tsang gabe tšhobe gantsi kgalagadi borwa botlhabakgatleng ga mogo le kgaolo ya kwene fa mafelo a mangwe re soletse re bo go thibile ka bontlha bongwe mo mosong re soletse re go ikutlwa go le mogote mafelong otlhe a lefatshe leno ka selekanyo sa 20 go go 24 mo tshokologo re soletse re go ikutlwa go le mogote thata go kgaolong ya kgalagadi ka selekanyo sa 36 go go 32 fa kwa gantsi borwa botlhabakgatleng kweneng bokone jwa legare re soletse re go ikutlwa go le mogote ka selekanyo sa 33 go go 35 fa mafelong a mangwe re soletse re go ikutlwa go le bothitho mme ga re le ba ditoropo dingwe mo borwa jwa Afrika re soletse re bo go thibile ka bontlha bongwe ko Port Elizabeth, Johannesburg ga mogo le Manzini mme go tla bonala dibata tsa maru ko Maseru re soletse pula ya diphefo le kgadima ko Windhoek, Lusaka, Harare ga mogo le Antananarivo mme go tla bonala dibata tsa maru ko Beira re soletse pula ya diphefo le kgadima ko Kinshasa, Luanda go tla bonala dibata tsa maru ko Dar es Salaam ka kgonagalo ya pula ko Blantyre ke sone seemo sa loapi a ne boroko. Dumelang motswana kwa gae le gongwe ko leng teng nna ke le re Thomas Kagiso Mosi tona wa itshireletso le thokgamo ke tla go lona mo letsatsing le la gompieno